nta banga riri mu kuba Donald Trump afite inyota ikomeye yo kwegukana igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, ari nayo mpamvu ahatiriza cyane kugira ngo Ukraine n'Uburusiya bemere kujya mu biganiro bigamije guhagarika intambara. Gusa uburyo President Donald Trump arimo kubigenza ngo azabone icyo gihembo, hari abavuga ko butamuhesha amahirwe yo guhabwa icyo gihembo kiruta ibindi mu bitangwa kuharanira amahoro, ibihembo bitangirwa i Oslo muri Norvege. Abavuga ibi babishingira ku kuba kugeza ubu ngubu bisa naho President Donald Trump ahangayikishijwe cyane no guhatira Ukraine kwemera gutsindwa kugira ngo iyi ntambara nayo ijye ku rutonde rw'izo yarangije. Baravuga ko yahisemo kunyura muri iyi nzira aho kuba umuhuza w'amahoro w'inyangamugayo. Donald Trump ashinjwa n'abamunenga kuba ashaka intsinzi yihuse izamuhesha ishimwe atitaye ku ngaruka zishobora kuzagera ku bwigenge n'ubusugire bwa Ukraine. Uburyo arimo agerageza gukoresha igitutu ku buyobozi bw'i Kiev ngo bushobora kumugora cyane mu rugendo rujya ku cyubahiro cya Nobel. Gusa abanyapolitike bo ku ruhande rwe bamushyigikiye batangiye kumufasha gushakisha iki gihembo. Nk'ubu umudepite wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Buddy Carter yamaze kwandikira komite itanga ibihembo by'amahoro byitiriwe Nobel ayimenyesha ko President Donald Trump akwiye guhabwa iki gihembo kubera ko ngo yagize uruhare rukomeye cyane mu gahenge kamaze gutangira hagati ya Israel na Iran byari bimaze iminsi 12 birasana. Depite Carter anagaragaza ko Donald Trump ngo yakumiriye umugambi wa leta ya Iran wo gutunga intwaro za kirimbuzi abinyujije mu gitero ingabo za Amerika zagabye ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Ibisasu Donald Trump yarashe bikavuga ko ngo byasenye ibikorwa remezo byatunganyirizwagamo uranium, ngo byahise bikuraho umugambi wa Iran wo gukora intwaro za nucleaire. Kubw'ibyo ngo yatumye ku isi igihugu kizweho gushyigikira imitwe y'iterabwoba kidatunga intwaro za kirimbuzi, bityo ngo akwiye kubihererwa igihembo cyitiriwe Nobel, igihembo cy'amahoro. Byagenda bite ngo Donald Trump ahabwe iki gihembo cyatwawe n'abarimo Nelson Mandela? Kuva ku itariki ya 13 y'ukwa gatandatu ubwo Israel yatangiraga kugaba ibitero kuri Iran byahawe izina rya Operation Rising Lion, ibihugu byombi Iran na Israel byahanganye bikoresheje misile kugera ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatandatu ubwo Donald Trump yabisabaga guhagarika ibi bikorwa byo kurwana. Donald Trump yagaragaje ko Israel na Iran ngo barasanagaho nkaho batazi ingaruka mbi z'ibi bitero maze abasaba kubahiriza gahenge. Anashimangira ko Iran itazongera kubaka ibikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire. Deputy Carter ati ijambo rya Donald Trump ryagize uruhare rukomeye cyane mu bwumvikane abenshi batekerezaga ko butashoboka. President Donald Trump ngo yanafashe icyemezo cyo guhagarika umugambi wa nucleaire wa Iran, anakora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu gisanzwe gishyigikira cyane iterabwoba ntikizashobore kugira intwaro za kirimbuzi. Niko uyu mudepite akomeza avuga. Asobanura ko kubera ko icyo gihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel gihabwa indashyikirwa mu guharanira amahoro, gukumira intambara no guteza imbere umubano n'amahanga, Donald Trump ngo yujuje ibisabwa byose kugira ngo nawe azegukane icyo gihembo. Ati kubwiza impamvu ntanze Donald J. Trump, perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo azashyirwe mu bazahatanira icyo gihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Leta ya Pakistan nayo mu cyumweru gishize yasabye ko Donald Trump yashyirwa ku rutonde rw'abahatanira igihembo cyitiriwe Nobel, igihembo cy'amahoro kizatangwa mu 2026. Iyi leta yasobanuye ko isabye ibi ngibi ngo kubera ko Donald Trump yagize uruhare rukomeye cyane mu guhagarika intambara yari ihanganishije iki gihugu cya Pakistan n'Ubuhindi mu kwezi kwa 4 n'ukwa 5 mu 2025. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu cyumweru gishize, Donald Trump yagaragaje ko nta cyizere afite cyo kuzahabwa iki gihembo kubera ko ngiyo iyi komite gitanga ibikorera mu kuri iba yarakimuhaye inshuro zirenga 4 cyangwa 5. President Donald Trump yanagaragaje ko iki gihembo cyitiriwe Nobel gihabwa indashyikirwa mu guharanira amahoro ku isi kubera guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byari bifitanye amakimbirane. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 18 y'ukwa gatandatu yasobanuye ko intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zumvikanye ku ngingo zikubiye mu masezerano y'amahoro azashyirwaho umukono ku itariki ya 27 y'uku kwezi kwa gatandatu i Washington. Aya masezerano ngo yagezweho nyuma y'ibiganiro byahuje impande zombi byamaze iminsi 3. President Donald Trump yanditse ku rubuga rwa Truth Social ko yishimiye gutangaza ko na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio bateguye amasezerano y'amahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yo gushyira iherezo ku myaka myinshi y'intambara yaguyemo benshi kurusha izindi nyinshi. Ati abahagarariye u Rwanda na Kongo bazaba bari Washington ku wa mbere kugira ngo basinye amasezerano
ati uyu ni umunsi mwiza kuri Afurika kandi mu by'ukuri ni umunsi mwiza ku isi. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko nubwo agiye gufasha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera kuri iyi ntambwe, akaba yarahagaritse intambara y'Ubuhindi na Pakistan, agahagarika intambara ya Kosovo na Serbia ndetse n'andi makimbirane hirya no hino ku isi, ngo ntabwo azahabwa igihembo cyitiriwe Nobel. Ati ntabwo nzahabwa ishimwe ry'amahoro rya Nobel kubw'ibi, sinzarihabwa kubwo guhagarika intambara y'Ubuhindi na Pakistan, sinzarihabwa kubwo guhagarika intambara ya Serbia na Kosovo, sinzarihabwa kubwo kubungabunga amahoro hagati ya Misiri na Ethiopia. Muri iki gihe intambara zihangayikishije isi cyane zirimo iy'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka 3 ndetse n'iya Israel na Iran yatangiye ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu kubera ubwumvikane buke ku mushinga wo gutunganya ingufu za nuclear. Donald Trump yavuze ko ashaka ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bigirana amasezerano y'ubumwe ya Abraham Accords ashobora kubifasha kugera ku bwumvikane n'amahoro arambye nyuma y'imyaka myinshi aka karere karimo intambara z'urudaca. Yagaragaje ko nubwo yagera ku masezerano ya Abraham muri aka karere kose agahagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine, ngo ntabwo azahabwa iki gihembo cyitiriwe Nobel. Gusa we ngo icyaha agaciro nuko abaturage babona imirimo ye. Mu mpera z'ukwezi kwa 4 mu 2025 mu ntara ya Kashmir ihuriweho n'Ubuhindi na Pakistan nibwo hadutse intambara yaturutse ku bitero umutwe w'inyeshyamba zishamikiye kuri Islam wagabye ku gice kigenzurwa n'Ubuhindi. Ubwo izi nyeshyamba zari zimaze kwica abaturage 26, igisirikare cy'Ubuhindi cyagabye ibitero bikomeye ku gice kigenzurwa na Pakistan. Ni ibitero byahawe izina rya Operation Sindoor. Basobanura ko cyari igitero kigamije gusenya ibirindiro by'umutwe w'iterabwoba. Ingabo z'ibihugu byombi zahanganye bikomeye zifashishije imbunda zirasa kure, misile ndetse n'indege z'intambara. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatanu zemeranyije guhagarika imirwano, batangira gahenge nyuma yo gutakaza abasirikare benshi kuri buri ruhande. Mu gihe Donald Trump yavuga ko ari we wahagaritse iyi ntambara, mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi Narendra Modi kuri telefone, Bwana Modi yamumenyesheje ko nta ruhare yagize mu gahenge kabayeho. Abashimangiye ibisanzwe bivugwa na leta y'Ubuhindi ko Pakistan yamanitse amaboko. Uyu abagiye ku rutonde rw'abantu bashobora kudashyigikira ko Donald Trump yahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ntabwo Donald Trump yahiriwe n'ibi bihembo by'amahoro byitiriwe Nobel, kubera ko ntabwo ari ubwa mbere agerageje kubihatanira no gutangwa nk'umukandida. Ubundi iki gihembo cyitiriwe Nobel gishobora guhabwa umuntu ku giti cye, itsinda ry'abantu cyangwa se umuryango mpuzamahanga baharaniye ubuvandimwe hagati y'ibihugu, kugabanya ikwirakwira ry'intwaro, guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amahoro binyuze mu rwego rwa diplomasi n'ibindi. Uwegukana iki gihembo asabwa kuba yarakoze ibikorwa bikomeye bitanga umusaruro w'igihe kirekire mu kugabanya amakimbirane, yaraharaniye ubwiyunge cyangwa se akarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amahoro ku isi. Abakandida batangwa buri mwaka bitarenze itariki ya 1 y'ukwezi kwa 2, kandi nta wemerewe kwitanga nk'umukandida nk'uko amabwiriza agenga itangwa ry'ibi bihembo byitiriwe Nobel abivuga. Donald Trump yatanzwe bwa mbere nk'umukandida uhatanira ibi bihembo mu 2020. Icyo gihe umunyapolitiki witwa Tybring-Gjedde wo muri Norvege yagaragaje ko uyu mukuru w'igihugu akwiye iki gihembo ashingiye ku kuba yarahuje Israel na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu byiswe amasezerano ya Abraham. Asobanura ko ari umuntu uharanira amahoro hose. Icyo gihe umudepite witwa Magnus Jacobson wo muri Sweden nawe yatanze Donald Trump nk'umukandida mu batoranywamo uwahabwa icyo gihembo kubera uruhare yagize mu guhuza Serbia na Kosovo byahanganaga. Gusa icyo gihe iki gihembo cyahawe umunyamakuru witwa Dmitry Andreyevich Muratov w'Umurusiya na Maria Ressa wo muri Philippines kubw'uruhare rukomeye bagize mu guharanira ubwisanzure bwo kuvuga no gutanga ibitekerezo. Mu 2024 umudepite witwa Claudia Tenney wo muri Amerika nawe yatanze Donald Trump nk'umukandida mu guhatanira igihembo cyitiriwe Nobel ashingiye ku ruhare yagize mu guhuza Israel na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, agaragaza ko amasezerano impande zombi zagiranye yazanye amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Donald Trump yabwiye abanyamakuru ko iki gihembo kiba kidahabwa abaharanira ukwishyira ukizana gusa, we ngaba yaragihawe inshuro enye cyangwa 5. Ku rundi ruhande abanenga Donald Trump bavuga ko ari umutegetsi uteza umwuka mubi, akungukira mu gucamo ibice abanyamerika aho kugerageza gutuma bunga ubumwe. Ubu rero Donald Trump amaze kujya ku rutonde rw'abaperezida benshi ba Amerika bagenwe nk'abakandida baharanira icyo gihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Barimo Perezida William Howard Taft, Perezida Herbert Hoover na Perezida Franklin Roosevelt. Mu gihe yaba yegukanye iki gihembo, Bwana Donald Trump yabaye perezida wa 5 wa Amerika wegukanye iki gihembo nyuma ya Theodore Roosevelt mu 1906, Woodrow Wilson mu 1920
Jimmy Carter mu 2002 na Barack Obama mu 2009. Gusa kugenwa kwa Barack Obama nk'umukandida kuri icyo gihembo mu 2009 mu gihe yari amaze amezi make gusa ku butegetsi byaranenzwe muri Amerika. Bamwe bakavuga ko nta kintu gifatika yari yagakoze ku butegetsi bwe cyatuma yahatanira icyo gihembo. Umwe mu bamunenze icyo gihe ni Donald Trump. Mu 2013 abinyujije mu butumwa yanditse kuri Twitter yasabye ko igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Perezida Obama yahawe yacyamburwa. Nyuma yaho Gail Landstad wahoze ari umunyamabanga w'akanama gatanga igihembo cyitiriwe Nobel yavuze ko yicuza kuba bwana Obama yaratoranyijwe agahabwa icyo gihembo. Icyo gihe yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko na benshi mu bashyikirije Obama icyo gihembo bemeje kukimuha mu buryo bw'amakosa. Ati muri urwo rwego akanama ntabwo kageze ku cyo kari kizeye kugeraho. Perezida Obama icyo gihe yatanze $1,400,000 by'amadolari yahawe nk'igihembo ayaha umuryango ufasha abatishoboye. Ntawe uzi niba kuri iyi nshuro Perezida Donald Trump yazatorwa nk'uharaniye amahoro ku isi agahabwa igihembo. Nubwo yatanzwe nk'umukandida wegukana iki gihembo, atoranywa n'akanama kagizwe n'abantu 5 gashyirwaho n'inteko ishinga amategeko ya Norvège.